Radio Okapi irashinjwa gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse n'imvugo idakwiriye ku bijyanye n'ubuyobozi ndetse n'imitegekere ya Perezida Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yabigarutseho ndetse n'ahantu hose nibyo biri kuvugwa ku myitwarire y'i Radio Okapi. Tugiye kubiganiraho rero ku buryo burambuye ndetse turanavuga icyo M23 yatangaje, uburyo ibona Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Bahaye ikaze ku buryo burambuye. Njye nitwa Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Kora subscribe ubane natwe mu biganiro byose bitaha. Ndabashimiye mwese mubana natwe. Reka dutangire rero ku buryo burambuye. Radio Okapi spread false rumors and hate speech serving Tshisekedi's agenda, even through it claim to be a MONUSCO outlet. Ibi ngibi M23 yabitangaje ivuga ko Radio Okapi iri kwivanga cyangwa se iri gutangaza amakuru y'ibihuha ku bijyanye na Perezida Tshisekedi ndetse n'imvugo zidakwiriye iri gukoresha. Inavuga ko no kuvuga ibintu bitari byo ku bijyanye na MONUSCO mu bibera muri kano gace ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi bikomeje kuvugwa, M23 yatangaje igira iti at least twabonye umugabo wumva akababaro k'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Nubwo dukomeje gutsindwa urugamba, igihe kizagera tumusabe ubufasha bwa RDF duhanagure FDLR burundu. Amagara mazima kuri Paul Kagame. Ibi ngibi M23 yabitangaje igihe ivuga ku kiganiro Perezida yaherutse gukora atangaza ibyo baganiriye na Perezida w'u Burundi, bavuga ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi zitari kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yavuze ko ari we muntu Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wumva akababaro k'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Turabashimiye mwese mwabanye natwe. Kora subscribe, like, share, ubundi tujye tuguha update zose hano kuri Habineza TV. Murakoze cyane.